أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي إمها أخو أقول من سلسلة فرتما دروسغا وهكذا كافواني سلفري بيكالونجي ماتيوري كما أدي بيكالونجي سيرة أقول من دراسة كرموجي مهم كما بهيغتو بيكالونجي سلفري بيكالونجي إما إس كوري بوتكي كويتو نبيا صلى الله عليه وسلم إكذا فانكي أقول من شك النتي وهم النتي وندقو كم النتي ekaleege faanuge emmeha bas furtaka amal furtaka ade ekaleege faanuga arihuga ekame hinga diye iruga ekame mana nukoroba komme kamaka algonmen iqtidaavun algonmenge macha oi mativeri namuna hama hemme e fawga ekaleege faanuge mativeri sahabi bekalu enamas ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam sirataki waratana wa sirataka mugawati algonmen ekama wakin khasa quran jehe waga دنوالا فوان هم يأكوغا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتيري صحابي بيكلونا مدوغا ألغون من بيكلونغ سيرة بهيغوتم وهاك دكومتكا دروس خاصة كورنجه ألغون دو مي سلسلة تبيفونا هم جنس ديني ألغون منغ سلفر بيكلون كوري اكي زمانوغا أولوفا فواتفاتو اكي كي بيكلونا بهيغوتم مانكي حقيقتوغا مي امتගේ සලෆු ස්වාලිහුන්ගේ තෙරේගා ei එත සතේක එතන් හාස් බේකලුන්නේ එම එහුරිහා බේකලුන්ගේ වාහක අල්ගොන් මෙන්න දක්කා කොලකුන් නුලාන් අල්ගොන් මාමු ගොතෙග්ගා තිරියක මිනිට්ටු මි සිල්සිලාග කොම්මෙ රික්වෙස් තෙබෙෆුනා මුඛාතබ කුර්ම ගොතුම් වාහක දක්කම ගෙන්දාන් මිරේ අල්ගොන් බේකලක බෙහෙ ගොතුම් නොත එබේෆලක බෙහෙ ගොතුම් මි වාහක දක්කා බේෆලකි එබේෆලගේ හුරිහා වාහකෙන් අල්ගොන් මෙන්න මිහා කුඩ කුඩ ගොත් කොලෙග්ගා දෙක්කේනේ බේකලෙන් නු එවුරේ ගින හාදිසාතකෙන් අල්ගොන් මෙන්න තාරීඛුන් ෆෙන්නන් හුරි බේකලෙ ලොබති අඛුන්නේ අල්ගොන්ඩු කුරීගවස් එරේ දන්නවානින් මිඋමතුගේ සලෆු ස්වාලිහුන්ගේ බේබේකලුන්ගේ අමල් ෆුලුතෝගේ වාහක එබේබේකලුන්නා මෙදුගා හිඟාෆාවා හාදිසාතෝගේ වාහක අල්ගොන් මෙන් දන්නවාලා ෆියා මියදුගේ මීහකු එයි ඛියාලි වාහකෙක්කම නොත ෆුලෝකුකම නොත ඉදෝකම වෙස් hi kuraha algonmenge mi diri uluma e befulunge amal taka tafatu kam bode algonmen nan oikkama ki ebekalun ulu vigoy balagin egotan iqtida weto belun ebekalunna en hameyan algonmen na nudewunu kamuga yes ebekalaka behe gotun taabi ebekalunge terega himeni wada gannawa bekalaka behe gotun algonmen mire wahaka midakkani bisnawa lavva umar radiyallahu anhu ge darikalun ابن عمر رضي الله عنه එකලේගේ ෆානුගේ දූෆුළු විදාળ වනි මි ඉන්සානා අල්ගොන මෙරේ බේකලකා බෙගතුම් වාහක දක්කම් මියුලේ මතිවරි තාබි බේකලා බෙහෙගතුම් ඉබ්නු උමර් මතිවරි සහාබි විදාළ වනි මි ඉන්සානා රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම දෙකේ වඩා ගෙන්නේ විනම එකලේගේ ෆානු මි ඉන්සානායා හුරේ නොත මි ඉන්සානාගේ සබුන් ufaafulu kurvihe mi basfulu fude ebekalege laqaba ebekalege matiwari kama ibn umar radiyallahu anhuma matiwari sahabi vidalwani mi insana rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekewada genne winama ekalege faanu mi insana yagen ufaave wada genne wihe bodi taabin kure bekale sahabin kore bodeti sahabi bekaluna baddalu wadagen ebekalunge majlis takun ilmu hoddawa fawa bekale ebekalaka behe gotum buneve salis aharu dus wanden timan kalege fa namaz kurve wi me duha kwes namadan huri mi hegge fukki bay nuwata furaga heddeke wade nogannawme माने की फुरतम सफगे नमाज कुरफन एबेकलका बेहे गुतुम रिवावगें आसफावे तिरीस अहरु फहनला हिंगज्जे मुअद्दिन मीहाय बंगी गोवा मीहाय बंगी नुदेवे एकलेग फानु मिस्कितुगा हुन्नवनि कोम्मेनुई
eggotaka ves miskitege imamen nu ehnamas islami ummatuge imame riwavegen asfawe fansas aharu heda kurevie imami ha yakuga furatama takbiru libigennawmuga emme namade ves dunu kuravva lobe takhunne midakkani aharu takegge wahaka midakkani hataru namade fas namade no ta fansas namadu salis namadu ge wahakenno midakkani salis fansas tiris aharu ge wahaka kiha waraka miskituga ebekelege hippulu eluifo ovegento miwara farwatereven algon men ladu gatun haggu miedu algon men ge terem bangigowa miha ves kiriya bay faru gadijege miadeven ebekalun libilebbi iluma ekuga Allah taala alukan ada kore vumoga ewaran hifatta wafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyamet duhoga mahsharuge maidanuga arushige hiyawahika menui en hiyawahika men nuwa duhoga hiyawahika arushige hiyawahika libene hayfarategge wahaka bayan kurwa hadis kore basfuluga wani wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid mihaku enage him miskituga eluigem wa mihay ebekalun kiban algon men nam fennani mikan amali gotu nikam ballawa miskituga algon men nan eluifa miwa gotu mifenna bokita fadan ebekalege hippulu miskituga eluige mane ki insana kinetto enage hitanula diriulen mane ki miskitum beruga wogutu heda korevies heda koravani miskituge teregaye hippulu wa haduga e ihsas ga kum wogutu kunto namada goaleveni algon miedu miwahaka dakkani sayyidu tabiin behegotu tabi bekalun geteren emme mashhuru emme mativeri tabi mihin algon dennevi ma algon men geteren kitab bekalun natto ei kom bekalekkan ege wada gannone miwaran algon dennevi ma tabi bekalun ge sahiba tabi bekalun geteren emme arahun nevi tabi gotuga mashhuru fawa bekale hitama kolevesne lobet akhunne algon men nan ei kom bekale kam miharu hippulan ara wada nugannawa kam avvanama komme befula ko visnawa algon men mi diinuga mi ummatuge salafunna meduga duruheliwevi jahilu ifawa minwara meduga algon men nan miedu mashhur kulunteriyegge wahaka film kule mihegge wahaka nuwata silsila egge film egge wahaka ivetanun e huriha iccen algon menge hita jamaave tasawwur kuravi e huriha wahake tafsil kun algon menna kiyaden enge befulun algon menge terega tibbawa ekama ko mebe kalunge wahaka algon menna ei wa rabbi ratte kame lobeti akhunne ebe kalege namfulaki sa'id gamane ki baajjaveri kama kamiyabi ufaveri kam ebe kalege namfulaki sa'id ibn al-Musayyib nuwata musayyab mi de goto ves asfawe komme gotek oykkamuga ves masalenne ibn al-Hazn ekale fanu ufame wadagen duwahaka behe gotu nuwata iraka behe gotu ekale fanu widal wani timan kale fanu ufame wadagen nabi Umar radiyallahu anhu ge khilafatun diyaharu dus nimuma ekuge be riwayat toga hataru aharu kam ves asfawe manik Umar radiyallahu anhu ge khilafatu ge deyaharu niyo mafahuga ekale fanu duniya wada gennebi Umar radiyallahu anhu khilafatu ge ekale fanu hunnebi diha ahara hataru mastus wande nuwata diha ahara mastake wande maneki Umar radiyallahu anhu ge hayap puluga ekale fanu gumur fulun hayek aharu nuwata ashek aharu wande Umar ge fanu ge khilafatu deke wada gen fawane riwaagen asfa ekale fana hamekani baddal nuwani suwaruge gufawarikam ga khabaru devvifawa mativeri sahabin kore hamekani Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ekale fan awhar wadagen ekale fana behegotun asfa ve maneki Sa'id ibn Musayyib behegotun asfa ekale fan vidalwe timange kafa hazn Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya baddal wadagen we Sa'id gefanu ge bappa afulu al-Musayyiba adi kafa fula mi debe fulna ki wes Makka ge ahulweri Makhzumi wanghage Khalid bin Walid radiyallahu anhu ge wanghage bekalun adi Quraysh wanghage mativeri bekalun enamas algon menge mirege mi tabi ekade fanu fami wadagen nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge rakkoluga Madina ga Makkan hijra kurawwa fawa bekalun ge terega
ಮಕ್ಕಾಗ ಏರು ಉಳುವಿರುಗ ಕಾಫಾಫುಳು ಹಜ್ನ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಯಾ ಬದ್ದಲು ವಡಾಗಿನ್ ಎಕಲೆಗ್ ಫಾನ್ ಸುವಾಲ್ ಕುರವಿಯೆ ಕೊನ್ನಮೆನ್ ಹೆತಿಬಾ ಕಿಯನಿ ಏಗೆ ಜವಾಬುಗ ಕಾಫಾ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ದೆನ್ನವಿಯೆ ಹಜ್ನೆ එකේ ෆාන හදීස් කුරවියේ තිබායකි හස්න නෝනේ තිබායකි සහල හසුනගේ මානේකි අඛලාවගා හරුකෂි ගොතෙන් හුන්නා එමීහකා මුආමලා කුරුන් උඳගු ගොද්දු නොකරා ගොතෙන් හුන්නා කුරුමක් බේනොන් කුරා ලෆ්ස් එම් රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එනම් ෆුලාමෙදුගා හිප්පුලහම නොකරවා හදීස් කුරවනි ති ෆසේහකම බද්දලවා කොම මීහක ෆසේහකම දෙන්නවීම ಕಾಫಾಫುಳು ಮಿದನ್ನವನಿ ತಿಮಂಗೆ ನಂ ಬದಲು ಕುರಾಕ ಬೇನುಮೆ ನೂನೆ ಮಮ್ಮೆ ಅಬಪ್ಪಕಿ ನಂ ತಿಮನ್ನ ಬ್ಯಾಂದಾನಿ ಸಯೀದ್ ಬಿನ್ ಮುಸಯ್ಯಿಬ್ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾ ವಿದಾಳುವನಿ ಕಾಫಾಫುಳು ಎದು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎ ವಿದಾಳುಮ ನಂಫುಳು ಬದಲು ನುಕುರೆವ್ವೀಮ ತಿಮಮ್ಮೆಂಗೆ ಮುಳಿ ಆಯಿಲಾಂ ವೆಸ್ ಮಿಸಿಫ ಅಖ್ಲಾವುಗ ಹರುಕಶಿಕಂ ನುವತ ಮೀಹುನ್ನ ಮುಆಮಲಾ ಕುರಾರು ಕೂಡ ಹರು ಗೊತೆ ಫೆನ್ನ ಮುಂದೆ ಖುದು ಸಯೀದ್ ಬಿನ್ ಮುಸಯ್ಯಿಬ್ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹುಗೆ ಹಯಾಪುಳುಂ ಬೆಸಕಂ ಅಳ್ಗೊಳ್ಮೆನ್ನ ಫೆನ್ನಂ ಎಬುಹುರಿಕಮ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ವಿದಾಳುವಣ ಏಕಂ ವನಿ ತಾರಿಹು ಫೆತ್ತೌಗ ಲಿಯವಿಗೆನ್ ಗೊಸ್ಫ ಲಬಿದ ಖುನ್ನೆ ಅಳ್ಗೊಳ್ಮೆನ್ನ ಮಿತನು ಲಿಬೆ ನುಕುತಾ ಯಕಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ವರಂ ಆಮ್ಗೊ ಕುರವ್ವಾ ಕಮೆನ್ ಎಯ್ ನುರಂಗಳು ನಂ ಒಯ್ತನಕುಂ ನೂತ ಮೀಹಕುಂ ಎ ನಂ ರಂಗಳು ನಮಕ ನೂತ ಹೇವು ನಮಕ ಬದಲು ಕುರವು ನಮಕಿ ಏಗೆ ಸೌಬುಂ ಇನ್ಸಾನ ಅಥರು ಕುರಾನೆ ಕಮಕ ವಾತಿ ಎಹಂ ವೀಮಾ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀತ್ ಕುರವಾ ಫವೈತ್ ಯಬಾಮಿಯುಂಗೆ ದರಿನ್ ನಕ್ಕಿಯಾ ನಂತ ರಿವೆತಿ ಕುರಾಶ ರೀತಿ ನಮುನ್ ನಂಕಿಯಾಶ ಹೇವಗೆಂವಾ ನಂತಕು ನಂಕಿಯಾಶ ಎಗುತು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀತ್ ಕುರವಾ ಫವೈತ್ ಯಬಾಮಿಯುಂಗೆ ನಂತೋಗೆ ತೆರೆಂ ಎಮ್ಮೆ ಹೇವಗೆಂವಾ ನಮಕಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅಬ್ದುರ್ರಹ್ಮಾನ್ ಎಫೌಗ ಅದಿ ಸಹಾಬಿ ಬೇಕಲುನ್ನ ಎನುವೆಸ್ ನಬಿ ಬೇಕಲುಂಗೆ ನಂಫುಳ್ತೋಗೆ ವಾಗ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ವರಗ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರವಾ ಫವೆ ಆಮು ಗೊತೆಗ್ಗ ಮೈ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಸುನ್ನತೆಂ ಎಯಿ ನುಬಾ ನನ್ನಂ ಕಿಯೆ ತಂತನು ನೋತ ಮೀಹುಂಗೆ ನಂ ಬದಲು ಕೊ ರಂಗಳು ನನ್ನಮ ಬದಲು ಕುರುಂ ಎಯಿ ಹೇಕೊಮುಗೆ ಫಾಲೆಗೆ ಗೊತುಗ ಸಯೀದ್ ಬಿನ್ ಮುಸಯ್ಯಿಬ್ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ekaleege faanu taalim hasil kuravvi no taalim libwadagennevi algondu kurin denne fadan mativeri bodati sahabi bekanunga arihun nikam ballawa ebe bekanunga ei ustazun kamuga vejjikam avvanama miworuge dariwaraku ufamwegen awmaki ei durukamenno riwawegen asfave ekaleege faanu ungeni wadagennevi bekanunga terega Uthman radiyallahu anhu Ali radiyallahu anhu adi hame efadan algon menge mi ummatuge mashhur rawi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadith naqul kuravi emme gina hadith riwa kuravi matwer sahabi Abu Huraira radiyallahu anhu ge emme aris emme ga dariwaraki Sayyid ibn Musayyib adi emme gina riwayat riwa kuravi ebbe kalaki Sayyid ibn Musayyib adi ege turum rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge lobweti ambi kambalun algon menge ma kambalunge ariha wadagen rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnen ekadege faanu daskurava ungeni wadagen nevi Aisha radhiyallahu anha fada adihama ehme Salama fada bebe kambalunge arihum ehen kamu ekadege faana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge athar warak karin libi wadagen nomuge fursatu libi wadagen nevi kommekas ekadege faanu Umar radiyallahu anhu ge khilafatu deke wadagen Uthman radiyallahu anhu ge khilafatu deke wadagen adi Ali radiyallahu anhu ge khilafatu deke wadagen ege fon Bani Umayya ge bebe kanunge khilafa deke wadagen ne ekadege faana ki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge miski koluga innevi hadith ilma fiqh ilmu ungannaadnuge ustaz ek gotuga ve wadagen ne ehem mima riwawegen asfave tabi bekalun kure fiqh ilma emme bodu bekadaki Sayyid ibn al-Musayyib emmegen Qatada radiyallahu rahimahullahu widalwani tabin kure halala haram wakikoddinumuga Sayyid ibn Musayyib vore bodu ilum meriye kunuwe emmi ma ekadege fana faqihul fuqaha nota fiqh weringe fiqh weriyaye laqabu deifawe komeka Sayyid ibn Musayyib rahimahullah ekadege fanuga hayapulun algon menna fennan oti thabitu kan haqquga qaim we hunnewu
දෙගොතෙන් නුවේ එගොතුගේ මතීගා දුනිය දූ කරවවා වඩා ගන්නවන්දෙන් හුන්නෙවිකම් සයිද් බුන් මුසයිබ් රහිමහුල්ලාහ් එකලේග ෆානා ඉල්ම් වෙරින්ගේ තාරීෆ්ගේ බස්තවනි ඔහිෆ ખાસකොන් ඒ zamanuga තිබ්බේ බේකලු අලුන් කුරින් දන්නවා ෆවානේ මතිවර සහාබි ඉබ්න් උමර් රදියල්ලාහු අන්හුමා එකලේග ෆාන වස්වනි සයිද් බුන් මුසයිබා බෙහෙ ගොතුන් මතිවරි බස් ෆුලුතා විදාල් වෙෆා ඒගේ ඉතුරුන් සයිද් බුන් මුසයිබ් රහිමහුල්ලාහ්ගේ ඉල්මුගේ බොඩුකන් හොරි මින්වරි සහාබි බේකලුන් කුරේ බෑ බේකලුන් වෙස් එදුවස් වර්ග මානික සහාබින් දුනියක තිබ්බේ විරුග සුවාල කුරවමන් ගෙන්දෙවි සයිද් බුන් මුසයිබ බයි මස්සල් තවග ඒගේ තෙරේගා ખાસකො උමර් රදියල්ලාහු අන්හු එකලේගේ ෆානු වරත්තු පුළුරුග උමර්ගේ ෆානුගේ අරිහුන් එච්චෙන් අඩුවහයකින් හිප්පුළුද පුළුග දස්කුරේ වර්වානි ගෑක්කඩක හයෙක් කහරු අෂෙක් කහරු වා එරුග උමර් රදියල්ලාහු අන්හු අවහාර වැඩයි මානික උමර් රදියල්ලාහුගේ ඛිලාෆතුග එකලේගේ ෆාන් නිම්මෙවුන් තකා කුරෙවි හුකුම් ෆුළුත වර ගිනෑ එකලේගේ ෆාන් දස්කුර වාෆ එහෙම වෙගෙන් රිවාබකින් ආස්ෆාවේ උමර් රදියල්ලාහු අන්හා අදිහම එහෙම්මෙ උස්මාන් රදියල්ලාහු අන්හු කුරවවාෆා හුකුම් ෆුළුත එම්මෙ රංගලන් එගේ වඩාකින් හුන්නවනි සයිද් බුන් අල්-මුසයිබ් රහිමහුල්ලාහ් එහෙම් වෙගෙන් ඉබ්න් උමර් අබ්දුල්ලාහ් බුන් උමර් රදියල්ලාහු අන්හු එකලේගේ ෆානුගේ බප්පා ෆුළු කුරවවාෆා හුකුම් තකා බේගොතුන් සයිද් බුන් මුසයිබ් රහිමහුල්ලාහ් ගරියුගා සුවාල් දන්නවා උළුවිකමන් ආස්ෆාවේ එගේ ඉතුරුන් බේ මෂූරු ඉලුම් වෙරි බේකලුම් තාබි බේකලුම් ખાસ ගොතෙග්ගා එකලේගේ ෆානා තාරීෆ්ගේ බස් ෆුල්ත විදාල ෆාවේ අල්-කාසිම් බුන් මුහම්මද් ඒ කලේගේ ෆානා කි වෙස් මෂූරු ඉලුම් වෙරි හගීගතුගා ලොබෙත අඛුන්නේ සයිද් බුන් මුසයිබ් රහිමහුල්ලාහ් කි ෆිකු ඉලුමුගා ෆුන්නා බුස් ගිනගුණ දරිවරුන් තකේ නෙරුවි බේකලේ එහෙන්නමස් මියදු අල්ගොන් මෙන්ගේ තෙරේගා මෂූරු ෆාමිවා හතරු මذහබුගේ ඉමාමුන්ගේ මذහබ්ත මෂූරුගෙන් දීගොතන් එකලේගේ ෆානුගේ මذහබු එහා බොඩ මෂූරුෙන් ගොස්ෆා නුවණි එදුවසුරුගා මිස්තකුම් බොඩ ගෙන්දෙවි ඉල්මු හිතුදස් කුරවුම් ඉල්මු හිතුගා අශගන්නවම එහෙම් වීම ලියකියුම් ඒරුගාස් අදි මදු එහෙම් වීම දරිවරුන් වකි මذහබෙන් උෆෙදේ ගොතන් ෂේහුගේ ෆතුවාත නකුල් කොෆා නෙදස් මියදුස් අල්ගොන් මෙන්න ෆිකු ෆයිත්තවගා සයිද් බුන් මුසයිබ්ගේ ෆතුවාත නොත එකලේගේ ෆානුගේ රයු ෆිකුහි මස්සතවගා බයාන් කුරවා ෆාතම් ෆෙන්නාන් අල්-කාසිම් බුන් මුහම්මද සුවාල් දෙන්නවුණු මස්සලේගා සුවාල් දෙන්නවිරුගා දන්නවනි සයිද් බුන් මුසයිබ් රහිමහුල්ලාහ් එකලේගේ ෆානු ජවාබු දෙවනි මිවෙනි ගොතකෂේ මිමස්සලාගා කීකේතෝ එකලේගේ ෆානු විදාලෝනි සයිද් බුන් මුසයිබ් ෆතුවා දෙවු මෆහුගා තිමම්මෙන් කුරෙන් අහම් මි කොම්බෙන් හෙయ్య එකලේගේ ෆානකි තිමම්මෙන්ගේ තෙරේගා හුරි එම්මෙ හේයෝ අදි එම්මෙ මතිවරි ෆතුවා දෙ ෆරාතේ එහෙකම සයිද් බුන් මුසයිබ් වඩාගෙන නවි ඉල්මුගේ කණ්ඩෙක්කමුග රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ මතිවරි මිස්කි කොළු ගලවන්න කුරින් දෙන්නේ ෆදාන් ඉන්නව මුන් ගෙන්දෙවි කොම්මේකස් එකලේගේ ෆානුගේ තබ්බාවරු දරිවරුන් තකේ තිබ්බේ විරුග එකලේගේ ෆානා බෙහෙ ගොතුන් ආස්ෆාවා බයි මෂූර් හාදිසාතෝගේ තෙරේගා හිමෙනේ එන් හාදිසාකි එකලේගේ ෆානුගේ දරිකඹලුන්ගේ කෑවෙනි ෆුළුගේ හාදිසා අල්ගොන් මෙන් එකලේගේ ෆානුගේ සීරතා බෙහෙ ගොතුන් ෆොතේ බලාලා ෆිකම වානමා එව්වස් ෆොතෙග්ග මිවාහක නන් නුගෙනෙවි නුදෙ වාහකගේ මෂූර් කමට්ටක අද එකන් කුරවවාෆා වාලේ සාබිතු කමට්ටක රිවාවගේ ආස්ෆවනි එකලේගේ ෆානුගේ අංහෙන් දරිකඹලුන් ගේ කෑවෙනි හෝදු මට්ටක ෆොනුවනි ඒරුගේ රස්ගේ ෆානු ඉස්ලාමී ඛිලාෆතුගේ ඒරුගේ ඛලීෆා ගොතුගා හුන්නෙවි අබ්දුල් මලික් බුන් මර්වාන් ඒනාගේ දරිෆුළු අල් වලීදා කෑවෙනි කුර මට්ටක කොම්මේකස් සයිද් බුන් මුසයිබ් රහිමහුල්ලාහ්ගේ අරිහම් රස්ගේ ෆානුගේ අරිහම් ෆොනුණු මීහ කොයාස දන්නවනි කලේගේ ෆානම් උෆාවරිකම්ගේ ඛබර් දේශ තිමම් මියයි කලේගේ ෆානුගේ මම්මා ෆුළු කලේගේ ෆානු දුනියෙන් උෆන් කුරුම ෆහුගා මිවි හුරිහා දුවහක ෆහු මියදු මී කලේගේ ෆානම් එම්මෙ උෆාවරි ඛබර් ලිබේන දුවේ රස්ගේ ෆානු එදිලව්වේ ඒ රස්ගේ ෆානුගේ දරිකලුන් අල් වලීද් බුන් අබ්දුල් මලික් කෑවෙනි කුරුමට්ටක සයිද් බුන් මුසයිබ්ගේ ෂේහුගේ දරිකඹලුන්නා කෑවෙනි උමගේ එබ්බස්වා එකලේගේ ෆානු විදාලවනි කොන්කමෙන් හේතිමන්නේ
duniye rasgifana deveni nota khalifa deveni rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurawwa faave duniye gawaha echki ei madiriyegge fiyeka vure agubodu echekkamuga allah hadratuga wahanama kafiraka miduniye matiga fentike ves nulibuni den e madirige fiyan rasgefano to khalifa timan kadege fana devwani kon echenge jawabuga dannawashe sa'id ibn musayyib ge arihuga nete kaameni koddene anghin kudinne manaki rasgefano ge darikalunna kaameni koddene anghin kudinne nete sida dan evves jehlu men neti inkar kurawwa funuwalefi e zamana ki algon menge mi zamanu gahen adi eha wiyanuda kankamuge terega rastas kalunna ebami honge darin ulun zamanen nu ehennama wes verikamuge dahivetikama mudala duniya jahaki insana waragina fara magufuraddala kamaka wative ekankama wiha wes durga hunnewon ekalege faanuge emme bodo maqsad ekkamuga wedagen fawani ekan sabit koddewmon gendawa fawani ege dos kolege fahum ekalege faanuge mashhur dariwarun kure qawadun hazir we ule dariwarun kure dariwaraku we ei ibn abi wadaa kiya dariwaraku komme ka stindo hoge muddatan e dariwaru gellige hingecce diuma ekuga hatorona do fenoma ek suwal kurawani kobahi kivegen toy darustakan hazir nuwani dannawani timange anghenu niyavegen waluluma kasukama kemi kankamuga ulefa timam mitinduho udakon avadineti ulenje huni dannawani tiba kaaveni koffin hi egefum dannawani nune kaaku timanna kala faqiraka kaaveni koddeni timange anghenu vis timanne akuga waran haaduga kekkuriya vidalwani timanne sayyid ibn musayyib ustad mi vidalwani dariwara timanne kan koddeni vidalwani kiine mane kamen heyye vidalwani timange darifula kaaveni kodde hushime komme kas kaaveni akudu koddifi e faqiru dariwara rasgefanuge khalifa ge darifula kaamene ko nudebba vidalwani timan ufalun geeggos vi ufalun gabudus nukurefa geega hutta roda villu mattaka teokolaka hiki roshikole timange kaanaye gotuga nagagen makur namada fawga hama ishinde irukole nuwe doruga taki jahalafie timan suwal ko fime kaakuhe jawabuga bunewune saide timange hitan eriye madina ga ulamunda huriha saiduge matin handam wi ekamuku timannaka hitaka timange ustad said ibn musayyib kamaka hitakan nare sawbaki wagutaki maghrib namada isha namada demeduge wagutukama vefa bangiye nugowe miskituga hunnawni kommenui jamaat qaim nukurawene miskituga hunnawni kommenui kinen hiye mi wagutuga annane timan kommekas kon said ekkamen nege haluga dor hulwaliruga timange ustad vidaluye timan nen enge miharuti kaameni koggen hurimi hekka ehem wima emmere evves ambi miha nula kaameni kurma timan nedetive timan miyai e falu filwa dem wegenne emeru ekalege faanuge faheppulun timanne fene andiri kame irukolakun nere e hawalu kurani timange anghenunne nota sayyidge faanuge dari kambalunne e foga vidaluye barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jamaa bainakuma fi khair kaaveni kurade mafirna kodde duwa kodde mafawga dorulappale mafawga sayyidge faanu embure wadagennevi e wagutu lobata khunne mi algon me miyadu wazan kuram wikamak e wagutu sayyidge faanu egennevi ekalege faanu ge dari kambalun ibn abi wadaage ambi kambalun gotuga miharu efawa ambi kambalun vedde umakuga bappa fro dor leppe umaku timange addandi macca heenetigem vettice ladum firihenaka ekuga ekeheri wanjonu furatama faarukam awati firihenaka ekuga ekeheri wanjonu furatama faarukam gawati algon menge anghen daringe halaki ko bat
algon menge anhendariyo kaavenjaka hame diumo kuriga kita firhenunge addandi matiga ufulale veto lobeta khunne mi algon men filawol libigannam wa tanaki e anhen kamlege hefulu netigen vetteni ladum firimi hadake birakunnu gannawa kurvi ladum firihenaka ekaheri wanje wagutu kamawati kommegas ibn abi wada vidalwani timang awaswa mamme gowagen mamma gena mamma vidalwiye tinduwas mamme denjehene mina mi ambikambalum darifulattaka tayyar kurma tinduwas kurin re kurmen nonnana kommekas mamma fu timange ambi miha tinduwas terega tayyar kurma foga timan dushime timange hayatuga dun emme riti anhene kiyeye timange hayatuga dun emme aluveri anhene kiyeye timange hayatuga dun emme ilumeri anhene kiyeye Allahu akbar mi darin tarbiyat kuran jehe gotaki lobeta khunne mi hisaba genevunima darin evani darinna ekamu mamme abappen ufali bena nikam ballaba ege fahum ekale fanu vidalwani timang emmas dos wanden darusan nunikume gega madukurevve manaki namada nikunnawa namada foga emburi anekavis ge wadagi ambikambalunna ko gutu heda kuravani timang beenum vie sayyiduge faanuge darusadda ehnamas timange anhenun suwal kuri kontakan hetini kunnani timan dennevime sayyiduge faanuge halagaya darusashe midani timange anhenu sayyiduge faanuge darikambalum vidaluwiye ishinnash sayyiduge ilmu timan unganna dename Allahu akbar sayyiduge ilmu timan unganna dename maneki bappa fuluge arihum timan mihiri bappa fuluge ilmu ungeni wadagenne sayyiduge faanu riwa kurawwa fa hadis tan hitu das kurawwa sayyiduge faanuge hukum tan hitu das kurawwa anhen darikambalu mi asluga lobeta khunne algon men libigannam vi filawlaki algon men libigannam vi darusaki kommekas timam masdus fahum nikumegen gos darusga furatama fahara ishinu maako timanne kam ma badaka ale nulawwe darus nimu maawga timanne suwal kuriye ekkada insana ga halaki kobahi darikambalunge wahaka timan dennevime lobiwami hum ufawa haluga adawat ruliverin itura ruliyanna gotuge ekamblegi innevi maneki aluveri kama taqwa veri kan ekamblegi baga furifayevani kommekas mi hadisa miha mashhurugen de eso baki rasgefanu nota khalifa ge darikalunna kaaveni koddum beenum mun ekalefanu ekama inkar kurevvikan adi hama ehemme ekalefanu ge mashhur dariwarunge terega himene faqiru ammati tanawaskan kuda bekadaka kaaveni koddevvikan kommegas sayyiduge faanaki kommeswarege tanawskame genguluwa bekadaka vaati khasa gotegga verikama fudewaraka duruga ekalege faan uluwam gendevima ekalege faana duluge miniwankam warabboda libiwadagen hunnawa haggu bas vidalumuge baro ekalege faana libiwadagen fawatan algon menna ekalege faanuge siratun fenigende ribabege asfawe Abdul Malik bin Marwan eruge khalifa Madina kurevi ziyaratega hajj wadagen ulumuge terega kurevi ziyaratega edduga masjidu nabawige kariya dorkoluge kariya wadagen sifan fonuwani eru miski koluga Said bin Musayyib ebeinnevi ekay fanu gariha fonuwa fadannawani khalifa eba hunneviye kalege fana baddal kurawwan miskituge dorkolu kariga ekalege fanu vidalwani timange kariyen he fonuwi dannawani ade vidalwani kon kamen heye khalifa beenu velawani Said bin Musayyib kiba khalifa beenu velawani kamen nonnane khalifa kiba Said bin Musayyib beenu velawani kamen nonnane timam miwani sharoi bayatu hippawagenne dannawashe Said bin Musayyib jawab devviye migota haqiqatuga khalifa beenu velawani eru khalifa wani bayatu hippawafa al-Walid bin Abdul Malik maneki ekkada anhen darikalunna kaaveni koddem beenumvi raskefanuge darikalunna devana darikale Sulaiman ibn Abdul Malika bayat hipam beenumani maneki wali ahdaka adi ege fam wali ahde devana wali ahde bahattam beenumani Said bin Musayyib vidalwani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnatunna kiriti Qur'anunna mi ummatuga iswediya Abu Bakr radhiyallahu anhu Umar radhiyallahu anhu Uthman radhiyallahu anhu
adi ali radhiyallahu anhu fada bebe fulunge khilafatun ebe fulunge sunnatakun algon mennaka nufeneye mihaku raskamuga hutta enage de wali ahdu hunnaka hunnam behetti tane ehema devana mihaku anekkas wali ahde gotuga raskefanu duniyege hutta laakatti manne ka qabulen nukure mikomme lazim kamennu ekamuga bayat ifaka bunave gotun ekalege fanu hayyaru kurevi madina ge magutawga ekalege fanu ganhingevi adi ekalege fanu ge gaga etan etifaharakun tala aniya devunu bekale ehennama ekalege fanu ge basfulu dunu kurawwa e hunnevi gotuga thabituwe hunnevi egi turun Said bin Musayyib rahimahullah mashhur we wadagen faawe huwa fen ta'bir kurevumuga waras sida bekale gotuga dobe dakhunne hufen ta'bir kurmaki algon menna fenna fenumoga ungene ilmege iturun Allah subhanahu wa ta'ala devwa khasiyate Said bin Musayyib rahimahullah ekale fanu huwa fen ta'bir kurevum daskurabwa fawani Asma bint Abi Bakr radiyallahu anha ge arihum maneki Abu Bakr ge fanu ge darikambadun Asma ge arihunne ekamana ekan ungene wadagen fawani bappa ful Abu Bakr ge fanu ge arihum ehma Abu Bakr ge fanu ge ta'bir kurevum Said ge fan daskurabwa mani Said bin Musayyib rahimahullah ekale ge fanu arihan amiye ko dannawani Abdul Malik bin Marwan khalifa timanne huwa fenu ge fenijje Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miski kola hataru faharege matin kudaka mudaniko huwa fenuga hataru faharege matin kudaka mudaniko timanne fenijje Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miski kola Masjidun Nabawiyya kobaye tabiraki ekale fanu vidalwani tiya huwa fen tedukama vanama e khalifa ge fahum Abdul Malik ge fahum enage aslu burakashin mufamwegen anna hataru mihaku islami khilafatuga ishinnan hama e vidalu gota Abdul Malik bin Marwan ge hataru darin islami khilafatuga khalifa kun kuffave Abdul Malik fahuga ehem farega mihaku asdannamani timanne fenijje timan hiyeluga hurefa aywan nikunnatan hiyeluga hurefa aywan nukunnatan vidalwani tiya hufen tedukama vanama tiba islam dinum beerwe murtadduwane ehedugena dannawani timanna beeran nerewni ekamo gadakamunne damafagen gohe vidalwani tihenkama vanama bayakumihum majbur kogen tiba dinum beeru qur'ane eyafo tiba amilya anekavis islam dina vannan anen hadisa egga algon menge matiwe nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge kafa dannawa bekanun gotuga emme mashhur wefawa bekanun ge terega himene wada gannawa suwarugege zuwanunge de shahibun gotuga mashhur wefawa hasanu ge fana husainu ge fana kore husainu ge fana fawga agon menna fennan husainu ge fana ge hadisa ki shahid kollewun hadisa hasanu ge fana ge wahaka siyaratuga waki hisabakum mabada deke fe nove komigas hasanu ge fanu anna behe gotun huwa fenu ge fennani ekelege fanu ge lo kurimatiga nikuriga qul huwa Allahu ahad lifa watani qur'anu ge ayat ekama meduga den ufawas kurawwamu ta'bir ge suwal kurvima Said bin Musayyib rahimahullah ekelege fanu vidalwani ti huwa fen tedukama vanama daade avaha kadege faanu avahare wada gannawan ma gina dostake nuwe hasanu ge faanu avaharave wada genne ehmima lobeta khunne mi bes ekadege faanu ge ilmu ge terega Allah subhanahu wa ta'ala devwa fa wa khasatu ge terega himene kame ehenna masmin komme kama kiwes Allah subhanahu wa ta'ala qadaru gal yuvwagen ila subhanahu wa ta'ala minbar kurwagen hingane kame Said bin Musayyib rahimahullah ge alwarikam ge waha kalgondo kuring ishara kolla fwan ekadege faana be gotun ilum berin vidalo fawa basfurto ge terega khas kun namadu algondo dennevin bay riwayat toge ibade fansa saharu bay riwayat toge sali saharu sobaki ekadege faan duniye gunnevi ge aggada kan addihe warakan aharuga ehemwima ekadege faanu gomurum misalakan haddi haruga vidalwa kama vanama vidalwani fansa saharu wejje nota sali saharu wejje
umurun addi haruga vidaluwa kama bana vidaluwani miharu fansa saharu wejje eguta riwabegin asfawe ekalege faanu sali saharu wejje namadan hunna mihege fukkiba note mihege furagas nudeketa maneki emme furdama safuga namadu kurawatibe hama eguta bangi deveni miskituga hunnawani koshe imamayaga hataru takbir imamayaga furdama takbiru libi wada gannave ekalege faanu miskita gulun olle bodukam egi turun roda fulu hippema behe gutum wes asfawe roden hunnawafa irosuma ekuga eli biwada gannawa feng fodaka kuda kuda ecche farikulu mafoga den anna doga wes itur ka ecche neti ekalege faano roda fula hunnawakama ema gina adadaka roda hippema namadu kuravumuga adiya khilafu forien huri bekale kamuga ekalege faano ve wada genne komegas Said ibn al-Musayyib rahimahullah ekalege faanu awhar wadaage nabi ekalege faanu umur fulun haddiha fasahara addiha ahara demeduge umur fulega Allah subhanahu wa taala ekalege faanu umurga baraka allava digu umur devwa adi gina zaman take dekilevi adi ekalege faanu ilmu fulu mashhurwe aamu gendiya islami ummatuge terega awharoi manzur deke wadagene bay dariwarum vidaluni timam wanime awharum ga adas kam fuluga newa holiyen elemun dawa gutu ga eru timan dushime lengilagen ide bolum ishara kurabum mendur namad kurabum data eru furana newa holiyen elemun daniye ekadege fa namad kurabum ga eha thabit kama e wagutu kois ekadege fa namad kurabum ga hivvaro libilevye egi turun ekale faana ki aadiya khilaf rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnata lobi kurabba bekale khassa ko ekale faanu hadis ilmuga ekale faanu rasul sallallahu alaihi wasallam hadis ilmuga Said ibn Musayyib rahimahullah mashhur faawani fiqh gotuga adi sabte gotuga mane ki ekale basful dogunu kurevene yaqin kurevene bekale gotuga emima Said ibn Musayyib rahimahullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurevye vidalu wejje kama vanama ei sahabas fulake maneki edemedugawa sahabi bekalege namfulu vidal novis ekalege faanuge teduweri kamattaka ilumeri kamattaka ei sahabas fulake edduha ko ekalege faanu awharumaga adas kam fuluga innawani kon bekale ko as dariwara ko as dannawani timanne mi hadis vidalu edevwashe fortam vidalu ani timan kola banda desh eru awharumaga adas kam fuluga amille fula teduwada nugen teduwegin innawa undugu halatuga vidaluwani kolan nagafa beendima ishinda wadage innawa vidaluwani timan hippulu nuruheye rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga hadis bas fule oshove ogen vidalu oshove ogen rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga hadis bas fule vidaluwan timan ruhi wade nugannawme ehm bas fule ge vidalu fawe timan etar reyaka eta duwale heda kurawame rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge emme hadis bas fule hoddew mattaka evaran ilmu ganno mattaka daturu kurave mativeri tabi bekale kun ngalgon denne fadan umur fulun ga gandakan addiya aharuga awhare wada gannawani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge rakkoluga madina ga fasdan wedwani mativeri sahabinge maqbaraga madina ge maqbaraga jannatul baqi gharqaduga Aisha radiyallahu anhu fada Uthmanu gefanu fada bebe kalun fasdan wadi fawa maqbaraga Allah subhanahu wa ta'ala e mativeri tabiya rahmal labba adifa fusawa ekale gefana tabaw muge tawfiq Allah subhanahu wa ta'ala argun menna hegotuga minbar kurabba e bebe kalunge haya pulun ibre libiganna ba ekamuga argun men labba irada kuraviya den anna hafta gaves hama buddha duhoge re migati galgon men ituru mi ummatuge salafere bekalun kore bekalege haya pula be gotun kommeswarege ma'lumat kolen hissa kurum ummiduga wakiwelam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.